Uyabona la emhlabeni ayikho into edida abantu njengomuntu okwazi ukwenza imilingo. Uyabona uma usuke ukwazi ukwenza imilingo nemangaliso, abantu usuke usubanqobile ngokomqondo, usuke usunamandla onke ukuthi uy'bize ngoNkulunkulu, futhi abantu bekukholwe, bekukhonze futhi. Uyabona kunensizwa nje yase-Nigeria okwakuthiwa uSimon Kimangu. Leya nsizwa leyana kuthiwa yayikwazi ukuvusa umuntu ngisho esefile. Leya nsizwa babethi uma bezoyibulala ikhiphe inhliziyo yayo iphathe ngesandla. Loya muntu bekuthiwa wayefuna ukuy'biza ngoNkulunkulu wayengay'biza futhi abantu bemkholwe. Yabona? Thina-ke ngapha eNquthu sasinenyanga okwakuthiwa uSosobala. Loya muntu wayenemilingo yonke ongayicabanga emhlabeni. Uyena muntu owathi noma esefile wanyakaza ebhokisini waduma izulu. Ukube kuthiwa wayethanda wayengay'biza ngoNkulunkulu futhi esaphila, futhi kube khona abantu abakholwayo ukuthi uNkulunkulu. Ngikuphi-ke? Angikho kukho konke lokho. La engikhona ngilapha-ke bafowethu. Ngisekutheni thina asithuswa imilingo bafowethu. Mina ngithuswa zemangaliso. UShembe mina angimkali ngokuthi ukwazi ukwenza imangaliso nemilingo ngoba ngiyabazi abantu abake benza imilingo emikhulu. UShembe iyodwa into engimkala ngayo mina ukuthi uyena Shembe-ke lo ovela emazulwini. Ngimkala ngey'mfundiso zakhe ukuthi ufundisani ngoJehova. Ngisho ngaze kube khona uShembe okwazi ukuvusa umuntu efile, kodwa uma engakhulumi lutho ngoJehova, lowo Shembe loyo mina ngeke ngimlalele. Kukaningi-ke ngizwa abantu bengithuka lana bethi nina nikhonza umuntu kwasha kwacima, ekubeni mina ngingakaze ngikhulume ngalo Shembe woNkulunkulu. Mina uShembe engeke ngikhulume ngawe yedwa, ngeke ngikhulume ngoShembe owumprofethi Isaiah Shembe, ngoba uyena mprofethi loyo wayefundisa abantu ngoNkulunkulu. Uyena mprofethi loyo ongakaze ekhulume ngaye, kodwa wayekhuluma ngoJehova, lonke udumo wayelunika uJehova. Ngakho zonke iy'nkulumo zami zicacile, mina ngithathe iy'mfundiso ezayifundiswa wuye, bese mina ngikhuluma la ngize ngikhothe ngisho namazwi ayewasho ngenxa yokuthi uyena Shembe owayefundisa ngoJehova. Angize ngakhuluma futhi ngabanye oShembe, ngoba abanye oShembe bathi noma bevela kodwa base befundisa abantu ngabanye oShembe. Yabona? Manje uma ngizoxuba mina ngenze ngazuthi labo Shembe bonke bayafana, kuyogcina iy'nkulumo zami y'shayisana ngoba okokuqala nje mina ngokwami ukubona oShembe abefani. Yabona? KunoShembe abangafundisi ngoNkulunkulu. Yabona? Yebo, khona abantu bayakwazi ukwenza ngazuthi oShembe bayefana umoya owodwa, kodwa uma usulalelisisa usubalalela indlela abakhuluma ngayo ayifani indlela abakhuluma ngayo. Ngisho ungaqhathanisa laba abakhona-ke njengamanje uyezwa ukuthi iy'mfundiso zabo ayifani. Yabona? Yingakho uma sikhuluma thina ngifundisa ngemfundiso mina kaMprofethi Isaiah Shembe nje kuphela, angaze ngikhulume futhi ngezinye imfundiso zomunye uShembe. Yabona? Yingakho-ke bafowethu ngiye ngithi mina ngoba ngikwazi ukuphikisana nesiphukuphuku, umuntu osuke evela kanje ezokwenza ngazuthi mina ngikhonza lo Shembe woNkulunkulu ezongithuka la, ngiyayidilitha i-comment yakhe ngoba ezami iy'nkulumo zonke zicacile ziklini, ayikho into edidayo ey'nkulumeni zami. Zonke iy'nkulumo zami ziqondile, ngichazile ukuthi mina ngilandela umprofethi Isaiah Shembe, ngilandela iy'ntshumayelo zakhe nemfundiso zakhe ngoba wayefundisa ngoJehova. Kuyilokho nje bafowethu, akucace kungabi ngazuthi khona into edidayo ebingekho, ayikho into edidayo, yonke lento iqondile futhi icacile.